Ndashimira ikipe nka Musanze. Ikipe nka Musanze ni ikipe ubona pe uriya mugabo muri Trump Imana imukomereza amaboko gume mu mupira. Bizimana Yannick nimero 23, Sengiyumva Irshad Pastor nimero 24, Obolenga Fitina nimero 25, Nshimiyimana Yunusu nimero 28, Ishimwe Pierre nimero 30. Mu gihe abaza gusimbura kuri bench harimo Nizeyimana Juma wambaye nimero 7, Itangishaka Presse nimero 8, Ngabonziza Gile yambaye nimero 12. Umukino w'umunsi wa 17 wa shampiyona y'u Rwanda Primus National League. Bari kumwe n'umutoza wa Musanze, abantu bakomeza rwose kwibonera ibirori biryoshye cyane. Bari kumwe n'umufana kandi umuntu yakwita ko uyu mukino ugiye kubuza APRFC y'Amajyaruguru rero akaba amaze kugera ahangaha asuhuza abandi banyacyubahiro ndetse nabo bambaye icyubahiro abwiye babanza guhaguruka abona ko wateguwe ku mpande zose, aho hifashishijwe ibikoresho gakondo birimo ingoma ku ruhande rw'abafana. Umujyi wa Musanze umutuku n'umweru, mu gihe abafana b'ikipe ya APR nabo babukereye baje kureba ko baza gukura amanota 3 kuri stade ubworoherane, ariko na Musanze yahise nayo igiye kugaragaza ko muri uyu munsi
ageze mu kibuga umutuku n'umweru mukeya, imyenda yanditseho n'urwunge WSS mu gihe mu mugongo igice cya mbere